nga inawat ni Jesus tuy biyag ko awan man rag o kental na hindi pa nagbiag ko ilang nadat panunod ko pagragsakan tibukpukod ko ijay tiyangge di kanayon ngayan ko ngem na minsan ti pa nagturog ko timik ni Jesus ng ego ket kuna na apay na parigerigaten na iti dayta nga tiyempo isu iti panagkararag ko ito'y puso pinastrik ko iti apo kinagyaman na ti apo binaliwan na ti ako agyaman na ti apo intid na namat biyag ko kinagyaman na ti apo intid na trago ti biyag ko lalaksidan ti madinga aramid ko sumagagayen ken kakapsat ken babarkada kumamangtay ti apo habang addapay tiyempo panawan tay ti kinakilo aklunen tay ti apo tanarigat maitakwak jay impyerno kitagyaman na ti apo binaliwan na biyag ko agyaman na ti apo intid na namat biyag ko kitagyaman na ti apo intid na trago tuy biyag ko nalaksidan